Nhà thai bung xóm này là bung bố sang xóm này đi bắt xóm này bố ở thu thiên thong ngày thái tiêu xóm này như thế là gặp bạc hạt Juda Iskariot kiti chu temple deking in avachi a kemu ama hi humat pek la baglei bol pek demo avati amau chun dangka xóm thum chu alete taw hi ji hunna ki pat chun ama theina ding lem chang a hol tai at thing thong chadal pa pin chan chi ro ading nei mar so pe khela lung sit na happy na dim sing kabia kul kabelu pa pathin tuni sun khowak te ho leimat pi ka hin nawa ni khat lei piek belap te ho ka hin thina dingo poi mo te ho zo se mo the te mo thelo te kining ting tak man lei pi leimat so pi ta zan hun te hole mang the kam je kon lamin lo pi cho hin laking ki pak thu ka ge anu a he hepa kama mo zo siu lei piek na khel lamin kum tuang mal som na la chapa chang khat de son kalal pau jesu christa lei piek te ka hi se kon avelen laking ki pak thu ka ge anu a he nang ma thing thing tho sim ding le gen khom ding in ka ki sim sawa keima gen tu le ngai thu te ho so selung thim ngai to na na man thu nei lang keima gen tu nang ma thu tak te bep cha lami ten heleu la ti doi te bep cha ka gen do ngai kha mi pi te hon la thu tak chai bang tak he them the ding nangin ei pan pi che din la pan pi na ka don kit bo he le he pi a la king ki pak thu gen komin so chen chu doi kalal pa doi tak mai je su min la king ka hong don wa he amen bible sang sim ding chan chin pha ma thaina jek bung som ni le buk na chang som le li ki pata som le buk pantun e sim pi ta avelin hong sim pung katin na septe bung khat na chang som le get le som le ko hong simin ka na septe bung khat na chang som le get to som le ko na septe bung khat na chang som le get le som le ko pe ka chon zakhat som sagi le li na noi kha he pathian thu ngai thai tio ama zepa khan agit lo mana alo do suma chun lo mun khat achon zeta ka chun abung busi pin achu agil pi pok zakin agil alot tai zethu chu jerusalem cheng zo se na hewa zek chun zelo mun chu amau pawin hakal dama atiwa jechu thisan lomun tina a he the bible chang sim thak na teo he thiam thedin pan chanding cheton malai som pi ta la tun ta ka ithupi dingo khong tel chu a hi le juda Iskariot ti hi ithupi dingon khong tela juda Iskariot gol to like christian ti hi asaulama gen di hilen thupi dinga khong koi ut dan chu gol chu a hi hilele Juda Iskariot te le hin he thiam bai lam pen in tin ama hin nung zui som le ni te la ka khat kha hi ti kha background gen ki le hin le he sa wa he nung zui som le ni te la ka ilal pa jesu christa mat sak tu pa kha hi ti le he sa wa he dana pan tu na simna khana sim zota som le ni te la ka pakhat Juda Iskariot ki ti chu thiam pulal te kingin avatsi a akiengun ama hi hun mat piek le banglei pieliamo avati amao chon dang ka som thum chu alepetaw he ati zium je chu Juda Iskariot hen ilalpa jesu christa chu dang ka som thumin azu ka hi tina hi Juda Iskariot chanchin hi la sut khadiam ka hepo kon le chu ha sut back setin le ka hepo ken le chu ka ha sut po hi le zilai tu hun christian din mun ke na hi le poimo ka sakma ma zekin je hi thupi deng ahung tel ka he ama chanchin hi banghem ti khat ai ngai tu le het hem hak sama ma zinga banga hi le i he ta thil tam bi tak mai elam ka ja zil ding poimo oma hi zekin ngai tu le hin doi ka sa hen khat te ngai dana chun Juda Iskariot hi duam naga
et sakna hi atiu le dik thei a hi je Juda Iskariot en dang ka som thum kha na septe bung kha na chang som le ge som le ko isim na kha je dang ka som thum ama chak na kha hi ti chu I he dingu a hi I he tu a hi je ka chun khen khat te ngai da na chun duam na ga amui amun sakna a hi ati khen khat te chun a hiule kilep san loading kilep san ga ilalpa Jesu Christa akilep san kha ji aga kha amu hi tin le ageno khen khat te chun Juda Iskariot hi wangsit takmaya da takmaya pathian thu tim goitun sak tu hi ativa ye chule dik thei tho ina wa chule ama hi na Juda Iskariot hi na hi he ding a poimo ma ching khat le ni va gen le hen ama hi chi la nam ngai na a he tulaya gen di le hen thing noi mi ti le hen mo a he bai lam pen dingin chi la nam ngai na a he thing noi mi lam kai lien tak hiding a hi ti nai chu chi la nam ngai na ma jing ama on ji hi amau hun la ya chun jelot ati helo ZEALOT ma jelot ati helo ama ho chu gam le nam ngai na ma jing gam le nama dinga ami te adina thinga ma pangte genna hi se ka hi ama he gam le nam ngai na ma jing a hi jing la ya chun ilalpa Jesu Christa nung zui lakin apang khata ilalpa Jesu Christa nung zui apana khan aman achia na mangai nat ma te kha pan pi na ding le amau phat chum na ding a khan ilalpa Jesu Christa thili theina kha mat chak agu a he jebep chui lovin ama mi mal phat chum na ding le mat chak agu a he ye chu Juda Iskariot hi na khat a he jebana chun ama hi na dang ki khat chu du am nan adima Juda Iskariot hi du am nan adima je chun je du am na chun na septe bung khat na chang som le ge som le ku isim na te ho ting kha hung tun sak a hi ti kha I het me loading a hi ka ngai to saka tu hun tu lai I Christian din mun te ho hi ka wak ngai tu a tu lai Juda Iskariot hiding tamma ma dingin ka ging chai non bang tin la gel dem ka hepo Christian Jesu nung zui kiti tam tak mai te ho he je Juda Iskariot gol kha tu ni hin kitam dingin ka ging cha hi Juda Iskariot hi ilalpa Jesu Christa to kum thum akizuyo ti den ilalpa Jesu Christa kum thum sung ilalpa Jesu Christa nung ala zui Juda Iskariot a hi Jesu thu gen zo si nung zui te het ding again zo si chu henge hina nung zui te to om khom la yo thil mak bol zo si le munge hina chule dokan khatin le ilalpa Jesu Christa to anle ne khom se nge ding a hiu ahin la ama he God munin achi thau hi Juda Iskariot hin pathian thu het na lama hin hema ma dingin gin sak oma ilalpa Jesu Christa kam sok te ho khale gen chat jing thei dingin gin sak a hi chule Jesu hi Messiah a hi ti le hechien ma ding a hi himale jete ho chon ama ahuk dam lo a hi jete ho chon van gam a kai sak lo a hi Jesu to kinai chan omo Jesu to kinai chan omo ka vakti thei sek chu anung zui a hi bana nung zui te ho chan le chut dan ho sui tu te ho khun ahung sui seko a hi le Peter kha achang lama ama sapen in akichu hen ma tihin Peter Johan Jacob te ho tin akiteng wo hi le Juda Iskariot kha veilam akin nai pe na kichu se ka hi ati wai chu
e chu imu khak lei pu mi gen ka bak gen thu a hi aki tiang da no Jesu Christa a chut kul pha tu le nung zui te chut kul pha tu le aum chan again na kala het a hi hi ka chon Jesu Christa to ki nai chan o mu sa khomi hi na do la chun sep ding bolding tam pi le bol nge ina himale le ziete chun a huk dam diek lo a hi ti i he thei imu thei ai ale Zegola chunung zui som le ni te la kale pang Jesu thu gen te hole he ngai tha athil mak bol te le mu chang Jesu to le dokan khata anle ne khom sek sa khona sepna le happy pang ning gin sa kom hilele huk dam hidiek lo chu bang kile bang te chu huk dam hi thei te ilal pa Jesu Christian ei tat na ding anasep het chet na le ze ilal pa Jesu Christian nasep kingak na khan huk dam na ei pi ama adinga ikipiek thak na khan i Christian hin khodik pathian cha hi na asulang se he ti het min loading a he mikhan khat te ngai da na chun Juda Iskariot hi kilien ma chu Jesu akilep san kha hi ativa ai pui katingam a he Jesu akilep san kha hi kilien ma jin hi ziang lo he je kha bangtin gen la chin doi paw chun kabak gen thei po saptem symptom atiu khuma Jesu Christa akilep san kha symptom kha chu hi o ke hi heal hiding ka hi akhe do theina ding kha mi phalo ka hi ti akhe do theina ding kha Jesu Christa akilep san kha hong hi pana hi ti het me lo ding hi ma ale thi na khop dinga ai heal na Zegol tianga na septebung khat na chang som le gele som le koi sim na gol lom ahung tun na ding tianga athil hi hiel chu banga hi de Jesu chu thil hi theina manga ama mimal lok na dinga chana gu je kha a hi hiel lien pen le thi na kho patun tu kha hi ti het min lo nga hi ya ka chon tonin igama Christian ki ti tam tak mai ten pathian thua business bol te hoi tu lai Juda Iskariot hi lo dingu ka ti chuken pathian thu mang cha business bol dima om tai chumi ha gen len min angai nom lo le amin tin ma het chia thi tin je hi ngai tu kham ting ma zeng a hi Jesu pathian thili theina he chien mama je kha ama mi mal phat chum na dinga ma ama personal gain dinga mat gote ho kha ziamat kha a hi ti kha het min lo dinga he ngai tu te mu tu lai to akibat na tam pium lo di mo ki bang thimina Juda Iskariot gol tu lai Christian sermon tam pi ngai tha male ki sik na nei lo Jesu chu hin kho pui tu dinga doi male lal dinga doi lo ma lal dinga ama chunga vai hom ding ama doi gula ding ti chu doi diek lo thieng thona pang lo wa van gam kai go tu lai Christian lok nadinga Jesu zuinom ma lok nadinga chu zuinom biek tak dinga chu zuinom lo mi tamai tu lai Christian en leo chen keng lang khata van gam chun keng lang khata khovel chun iti theiring tam pi muding heading a ai alem chang le pau chap ma alung lut le Bible sim anok ma huna pathian thu mang
alo thei lo a hi pha le thil pi te pi ama lung thima ki pata apoi mona he a pi hi lo alo thei lo mi te la ka mol pho the hi tak le ti ti a ki chen sem dingin pi ham pathiana nga ki ngai niam lo chapo taka tulai gam Christian lakin zegol te hoi moding atamma ma singa zete hi tulai huna Juda Iskariot takki bang digin ka ging cha tulai huna Juda Iskariot ke le hin ti thei digin ka ging cha ilalpa Jesu Christa hi la lei chung hin khuwa la phat chum na dingin cross in hong thipo ahin la lahin khu aman anei theina dingin ahung thi hi zo hi a personal gain na ding dam theina ding i house na ding i wang phat na ding be pakha Jesu Christa cross hong thi hi lo hi aman ihin na anei thei na dinga cross hong thi hi zo hi ti i het mi lo ding a hi aki khe thoi mo ingai tu la chu e lam te ngai da na chu i boy na so se posal khat le po e thu gen na a revival speaker khat na gen na kha Jesu Christa chu imalama e pui ding a le doi inung lama e veng ding a le doi isi ka e gat ding a le doi ma shepai gola security ding a doi hilele a e khan ama thu ama doi lam zui golo ichu thili thei lo him ama personal gain dinga Juda Iskariot gola Jesu mat go tile hen ti thei a hiu ba Juda Iskariot in ilalpa Jesu Christa kha rabbi teacher ahilo la how to pa ti in akova Peterin chu lalpa ti in akova hi ma lalpa ti in akova hi Juda Iskariot hit ama hi na hi kep bit ham ago ahin la Peter hi wang chu ahin kon akipedok ahi ti ihet min loading ahi ale amau te ni chuwak ngai to te le Juda Iskariot chu mei dili na chi a Peter wang chu van ga bina chi hi tile hin ti thei ngai ma tunin nan Jesu chu bangtin la kovem le bangolin la neyam aman bangolin ahung neyam nang nei dan la ki gel sang khale aman bangolin ahung neyam ti kha poi mo zo na lai hi ma Jesu ke bangolin ai neyam tu zang na ngai tu ti he chien lo pi ni lalpa Jesu khi he chien lo pi in idam sungin ikiton pi jing the hi nang he chien ki sama ma hille aman hung he ke lovin ladam sungin lakiton pi jing the hi ji cho hi le lau a hi hun top ni le aman hung hello ding a hi jekin chanchin pha ma thaina jek bung sagina chang som ni le khatlam khala sim te mu bang again lalpa itina zong van gam kai ding ei poi ati jeng ai chu nanga ma to kinai ma ki ton na gi ki gel ki ging cha Jesu Christa to kinai cha ki ton jinga ki ging cha lai chu lalpa la te la ko wa bang kim la pol laminin thi tha te ka no do ka laminin thu te ka gela ste ho na san khle se sun nang ho thil gi lo hi te ho kon he khangai poi ala ti ding chu tu zanu na hin nang la het chen dan kha apoi mo banin Jesu Christan nang ahung het chen na em ang het chen na khe khangai poi ati khak ding te lakin ipang khatol dem Juda Iskariot bona man som ni tel do te la ka panga zegula kha the hi le nang mo ele ke chat ma chu ngai jing a hi ti chu gen ngai lo khopin het the ding in oma he tu zanu na hin
Juda Iskariot gol Christian ihina hai san ahon ta hi Jesu Christa hi mat chak gosing ta poi tiu ma ama ki pit do ama doi lam bol poi ma sing hi la kum tuang mun ding chu hoilam la telem zehi eiman ilalpa Jesu Christa itel na I het chin na aman I het chin na inei na khan akinga ma sing hi ka gen nuam na laya tamlo cha ka gen be na lain katin igam din mun te ho kamudan igam din mun ka na ne gok cha gok kiti hile ei mi te ho hen apa phile ki hathok de khile kilom ka sak na tiang om se ka min le ne gu chit lew le ei mi te ei Christian ki te ho hen apa phile ki thok de khile kilom ka sak na pang om se aziek bangje ka hidem ti ke le ke ka kedonga ahile kanan sar ka pek masanga chun mi ten an sar pi ding ka vak gel kita aziek bangje ka hidem ti chu mi ten gen di hilew Christian ka hi ki ti kom ane gukje ka hi ti mai theo chu je chu hidin ka king salo hi ye chu hi pona ke chon ka ti no mai chu ale bangje ka hidem ti le sum kol ve mi te chan chen hung gen lek barmalam pata barmalam ti chule mel se mo more ki pata ti le hin le het thiam thin e more vel ki pata van vala hung pote ho khun check post atun takule je check post chu emi umahi ti het takule atha mong ma jeng alung mon pi ma jengo ei pan pi dik ti kha kinep na ai sa hilele acheko emi te khan amak khak takole alung thimo chu hema mai chu je avan pok cheng kho man sang so ma khot thei ding a he sang thum bek ei piek lo le tha dok lo de ti chu amau lung thim chu ei pui ati wa dok tun tunu sum kol ka vai naw je neu cha cha lo kamo hi hen khoti thei po na je he ti zani za thoma pi ko le nuam ngai lo he e chon nop lo big bek ta ko le asum kol ve te ho chon alo thei lo hi tak je ka chon lung thim na tak komin han selo khum komin ape seko adik de alung thimo han selo khome chu ei mi khan he ei pan pi di ki ji za ei tan ti kom le lung thim nop lok tak kom khan api ala tu te le ki pak lo pe tu le ki pak lo ale mi dang te ho hi ta ko le la amat khak ta ko le business ball te ho chu avachiwa zegol chu kai business hoi thum le pai ka ho lo bol ka mon adi lo hi second atiu zani za thuma pe ko le le a pieng na teu chun a thona ki mu hi ven atiu ki pak takina ki la ko a pe te le ki pa ko ala te le ki pa ko i chu ne ku chi hi len le ki pak thaka min ei piek nek to min han slo khum ko ma inek cho ki bang lo di mai ti ka lung thi mong mai chu du nalama hi emi te ho chin to kinei lo abang hok ma jin ai ji mirang te ho chun a thona amu zani za thum khale khan khat te ho chun migen thei te keng bangena piwa a hi lo le a banghem thil dang apoi mo dang ho in bailam takin abang sekun hetin aw ma hi emi te ho chu ki khuti lo a hi ki it chama ma sin men lung them na tak a han solo hom kom ei pi khale ki it ma sin zite ho chu to in sung kiat kolding chu hoi bek set puna ti ka lung themin a ai ka ngai to se ka hi zewa chule ka ngai to se ka hi ye ka chon tu zano nan jelam cha happy ka gen god le ei poi Juda Iskariot chanchina ke pathin zil le hin da yom ma sin a hi ama he duam nan adima ilalpa Jesu Christa chu ama mimal lo na dingin matago
sum le pai hol nan anei a hi anei gu a hi tunin mi te hole ki ngai toi ti Juda Iskariot hi le kum thum sum ilal pa Jesu Christa to ki zui a hi yu chu I pino pata Christian Jesu nung zui ki ti te hiu ke bang kum som nga hi ta ka hi Christian ka ki ti na Juda Iskariot le chu kum thum be pa hi su u te ho chu kum som sa gi hole ta di kum som li kum som nga kum som thum kum som ni wal ho ki ta di Jesu Christa isui nam Jesu Christa to ikiton nam ki ngai toi tiu bangolin yu mu em bangolin ikoyu em Juda Iskariot sang khok zok khak the hi ti ka ngai to nan ma jinga ki ven hitin izui Jesu Christa hetchin hitin hetchin be lovin aman le hetchin le ti hi do yo ma jinga hi izui Jesu Christa Christian ikiti naw ha habe khale ka lagen ta avelin hunggening ka India itile India agam le changgen na he Indian iti takle India gama mi te gen na he Christa itile Jesu Christa gen na he Christian itile ama nung zui te gen na he Christian ikiti wa hile inung zui pau Jesu Christa hetchin hitino ayu hetchin be pilun aman le hetchina so pha le ginum la bol phai la pu ki pak nan lutin 80 theina digin 80 te hi theina dingun thu tom sai gen teo che thiam thein pan chan ding chetun malai som ke tan la ta chan chun hung mang ke ki pa ke